Anya laki din! Ay, unay kiti na yati banog ko nagmala man nagtrabaho. Makabannog mo diti agmalang magtugtugawan niya, pare. Nasakit iti likod, pare. Nasakit pa ito ulo ko naman. Kapapanunot Larigrig at trabaho tayo amang opisina ngam lagi ti construction worker. Tamabanog ti panunot. Ala, ang kakiti ag-time outin, pare. Nakapag time out kan? Itay-ipay Naglisto kan. Talaga makaawid ka na. Ada ngamin papanakpay, pare. Pare, makilugan ak malawin rin ka. Saan ka nagmotor itakat? Ay, kito na. Dahil talaga yan. O sige, inakag time outan pare. Urahin na ka. Nene, pare. Apay ngay adito yung longkat din ang ipagnaam na tulugan mo. Nakaro ngamin ti traffic iti National Highway, pare. At samsambutek. At dasamsamputam ko na. Inakagpamasahe, pare. Nasakit ti bagbagi ka. Pagpamasahyang pare. Relax, pare. Ibagakking ka. No sa dino. Kinapod no na. Asidagta ni Jay. Pare, kasano ak nga rodo na makaawid. Ipakita king ka Jay may saan nalatak nga ispa. Kalpasan na. Itulot ka ni Jay Balayo. Ang magsubliak madlaya nga dagos. Dita ka ngagpampamasahe pare. Wen, pare. Nagmayat dita si ka. Makaparelax talaga. Kaslawan mo't customer na. Ay na. Ado dita unag, pare. Puro lalaki. Kaya't mo tagpamasahe, pare. Agpamasayak langan akin ni bakit ko. Libre pa'y pare. Maagasan na nga rod. Dahil tas nasakit asusop mo. Sa bagay, adu pa'y apa nang kumbinsikan parang pilit kan kuha na sakbay amasahin nak pare. Next time ton pare. Next time ton ngagpamasayak dita. Sikat di makam mo, pare. Itulod ka pa yung nga rod. Iye Balayo. Ayan na nga iti sweldom. Maluklukat ko pa'y lang dito ritaw. Itay taya mo dito dakulap mo. Katapusan ita. Iso nga ayan na ti sweldom. Saan kami pa nagsweldo? Medyo madilikano ti sweldo mi ita. Madili? Aniyamot tanda ita akumpanya? Apay awanan ti kwartam. Awanan. Idi pa'y na minsan nga imbagakan ka nga awanan ti bagas kan pagbayad iti kuryente. Bakit? Pag inanaanak man pa'y? Saan mo pa'y anay nayunan ti stress ko? Ne, apay kun am si kalaang ti mais stress aya? Ah. Ay, nakarkaro ti stress ko dito'y balay. Tugawak man pa'y. Kasano ngay nga raw dagiti babayadanan? Ay, nagsakit lagi din ay na iti likod ko. Ura na iti ulok, nagsakit. Sungbatam ti saludsod ko. Saan mo nga iyaw awan? Bakit? Masahin nakman kidi. Tapno mabang ararak man biit. Masaduta! Sige matan ani. No money, no honey! Kakasan. Kapi abigbigat. Unay mo daytan. Wan pare. Makaturo-turo ka nga ron. Hindi ka nakaturo giti sabi. Gapu iti sakit ti sigat ko. Di nakmat kaya't ang masahin ni bakat ko. Money down pa'y ka no. Di naklatultuladan, pare. Nagmayat ti pan naturog ko si ka. Uray, kalbi-kalbitan nak ni bakit ka. Sana ka makariing. Nagmayat nga ron ti aura mitang aldaw pare. Planchado pa'y deta polo ma. Sa tinangklan sa pare. Numayat ti mood mo. Mayat-mayat, dahil daw mo. Mabit man lang pare. Tanapay mga liti kapek. Kurang. Anay ko. Unay ta nagsakit mo tanto sigat kung tumakdurak pare. Umay ka nga minagpamasahe, jay may saan nalatak nga ispa, pare. At the extra service da jay.
Sir Mario, na-transfer ko niya report ngayon paramid mo kanyak. I-check mo lang nga ni file mo. I-share mo man lang nga ni share drive. Tani, nagsakit isikat ko ato bakdar. Ay, hala, agar ano ka, sir? Kumarkaro nga ron do'y sakit isikat ko. Ay, sayang. Awisin da ka pa'y kumaamapan agbarakal pa santi trabaho. Sana mabalin. Tatalaga na sakit isikat ko. Agpamasahe ka ngamin akin ni misis mo. Adda ka di sweldo tayo. Time pa yung sir. Mabaling ka nga ag-withdraw yung ATM mo. Ayos no kasta. Mabalin na ko na masahin ni misis ko. Pera lang ang katapat? Nawat mo ka DJ misis ko kang kaitay? Nakapag-grocery ak pa'y din Nagpartakan. Agbunto-bunto ka din kat igam ko ti ATM. Bakit? Masahin na magngarudan Agluto ak pa'y. Asikaswak pa'y dagiti ubeng. Nagado ti aramidak. Unay mo daytan. At dalang arudan kang kadya sweldok. Di nakpagat amasahin mat. Ay kat ingkag pamasahe ijeror Jak masangaw ko naktumat. Kinunam dayta Wan, manulaang mo ti bayadam? 300 mayatan. Mayat sa. Mayat ti mapanidya heavenly tas ispa. Hello, pare. Ayan mo. Adak dito yung ispa, pare. Madamati. Ano ti madama? Oh my God, dito yan. Urayan ka, pare. Day, singgeb mo na nagpataray ti motor na ni Mario. Sa dino nga tati papanan na. Dinak mo impangag. Ayan na yung atadya agmasmasahe dito. Nagadumat asilid. Kasano nga tanga ispada ito? Nagmayatan dya angot na. Agat eucalyptus. Nagmayatan nga angotan. Kastigayam ti ispa ako nada. Good afternoon, sir. First time? One, miss. Awagan naklatay ti Mayla. Ada jay gayam ko dito ikat. Uwan, sir. Naibaga na kanyak asabatan ka ditoy. Madaman, sir. Madamate. Umay ka, sir. Siyak ni mang masahikan ka. Amok anasakit ay tasikat mo. Nagmayatay. Erko na talaga. Naglami, sir. Talaga amayat ditoy, sir. Anya ti kayat mo a service? Up-apros? Regular massage? Jay subli-subyanan na kiti customer mi nga extra service kasta ka di? Extra service? Ay, mayat na ita na numano na ita. Ada discount na no pogi a customer. O sige, sir. Agidakan. Siya kung di makaamukan ka. O niya, pare. Mayat madlaeng. Wan pare, nagmayat siga. Apa nga tagkalkalim duusan kamutin. Kat aircon mati panagkonak, pare. Inavil ko dya ko na ni Mayla. Ay, este, Mayla nga extra service pare. Mayatan niya, pare. Mayat di extra service da. Naikat nga ro dadakos ti sakit ti bagbagik pare. Awanin tiri-tiri-tuo kak dito sikat ko. Anya ti makunam. Mayat madlaeng nito, eh. Agkaramayat pare.
At dapat discount ko naman ah. Ne, kasano anaadan ka iti-discount, pare? Pogyak ka nung amin, pare. Isumate ko na dyan mailab. Ay, ni Mayla, pare. Mario, nagapwam. Of course. Ije balay da kumparek. Apay akas ka na naman mantika. Mantika yamot na ita. Baby oil. Kan sa balik ti amot mo ah. Sinurot ko lang mo di imbagam kanyak ang mapanak agpamasahe. Kat, apay akas laag kakapsot ka. Oo, pagkapsuta kayamot. Kasla, nalobat ka mat, iti kastaunay. Saan? Pimigsakto pa'y, oo. Kat, nasakit pa'y lang, ti bagbagam ang nasakit kan ka? Awanan na. Naimbaga na dagos siya. Extra service ko naman. Sir Mario, awanan tinasakit kan ka? Awanan na. Naglengmot na nagmasahe ni misis mo, sir. Amuna mo tagmasahe day jay. Ay, asino nga ng masahe ngay kan ka? Ne, abay ko mga ibagakan ka. Katap lumapanak mo ang pamasahe ijay, sir. Abay, kaya't mo ti extra service. Ha? Extra service? Anya dayta, Sir Mario? Secret, abay ko mga ibagakan ka ngay. Sir, pirma man nga ro dayto yan, tay submit kon. Ne, abay asyak tagpirma. Ni Sir mo nga Lloyd at agpirma dita. Absent ni Sir Lloyd. Nagkita kami lang ije espa idigalman. Ita, absentan. Saan ka no makabangon? Isumatin text na ije HR. Naparigat samat ije extra service. Welcome back, sir. Ijay ka disigot asilet. Wana, ije extra service ticket ko. Of course. Nagsubli ti Pogi a customer ko. Ada ka ti discount ka. Basta Pogi, sir. Ada talaga ti discount na. Ala, oh my God! Hello, pare. Pare, sana kasimbrak itangal daw. Wan nga ron. Apay asan ka kano ang makabangon? Gapo ka di dayta iti extra service. Ay, uwan pare. Napakaruan kan samot, pare. Uwan na, kasta talaga pare. Saan mo unay ngamin? Naman ni misis ko, extra service nga naramidag kahit pare. Ay, pare! Ne. Apay nga ita, agnguraab kamatan, pare. Anya tinapasama kaya? Ituloy mo ti si istoryaham. Minalo-malo ng pare. Ngauraya lasaan anak abang bangon. Anya? Sus, makapanervyos kamat. Ayan mo ita pare. Dito is pa, pare. Madama. Ay sus, agawit kan pare. Ang mga numamuan mo ni misis mo. Kit nasakit ti mamalmalo pare. Naot-ot, nasakit pare. Anya? Asas, nakatakder ni Mrs. ko, Jerry daw, anak kabanigas. Dagas sana talaga. Namuanan samot na mapapanak pa. Ay, Mario! Anya ti aramitan tita? Di ka pala umunag. Nakamunag lang ka mo titaan. Hoy, Mario! Umunag ka na! Agarpisan! Ayun kayang, asus, mabasa akon. Makamuditan. Numalmaluan nakbatan kat lisyak ang nyakit eh.
mangan kan. Inlasinan ka iti si daem. Itaman ba nga idasaran na kiti kanak bakit? Mangan kan tamasahyan ka inton madamdama. Ah, nay, espesyal ah. Wen, ta saan kan amapan agpamasahe ijerwar. Isupay abayadam. Idi pa'y kumaa. Aguray ka, ta ipapudot ko pa itidigo. Apaw! Thank you, Lord. Kasto'y kumamot ka na yun, bakit? O naglakit tinugong ungit ka itay nakabanligas kay Jeridaw. Apay ko mga gungotak, kat awan mo't basol mo kanyak. Mala, mangan kan, Mario. Good morning, sir. Good morning. Anda ka din ni Sir Lloyd. Nasakit sapit ti pagpagina, sir. Napakaruan samit. Kaasimat. Ay, sir. Nadamag mo ka din dyan ni Rita nga ispa dito lugar tayo. Ha? Ada ni Red nga ispa. Wan, sir. Takas ano? Adda ka lumayin offer da nga extra service kadagi ti customer da. Kat bawal ti kasiyay. Nirida ka no idirabi kat natiliw dagiti babae. Adagnagan iti mayla, may sakadagi natiliw. Iso ka iti busda. Anya? Nadakamat mo ngamin kanyak, di extra service, sir. Customer kamat ka di iti dadya nga ispa? Ha? Ay, saan? Malmalwan nagtupay ni misis ko. Anya lakit din. Pakpakawan, imapmapan dita extra service akakasta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Rene Lakay, nagadon tinagurder kanyak. Nagurderitan niya. Cake, agarami dak iti cake. Sikat ti para deliver ko ah. Of course. Kedua na. Tapno adda usar na di tricycle ko. Mala, intang araw na nagpalingke. Gumatang taban iti ingredients. Rugya kon ti agbake. Anya pa lang ti aramidam dita. Agida kumamita na banuga ka nagpasada bakal. Madamdamakan nga gidala kay. Mapantapay gumatang. Makaura mo dito paggatang ah. Saan mo't apumano di paggatangan gad? Intaki din. Kakaiso na nga ado tinagurder kanya. Bakit? Nagadulakit din na ito ginatgatang mo. Gamit kan ingredients na kita. Naibagkat ko mat amin nandito kusina. Iso nga mapana ko nagpasada bakit? Nagkunakan ka, amapan ka agpasada? Ah, gana na pa yung itaramidag. Tulungan nak nga agbake ah. Amo kaya mo't agbake. Amom, umay katay sa ganam lagi ti asukar kas kadari na. Kasano nga di pa nagpasadak mo? Bay amday ta pa sa pasada aday ta. Ah. Numalpas ta nga agbake, ingka ag-deliver. Apay nga ito saan kamutin nga paspasadan, paray. Walang garot pare. Diyak masangon. Agdil-deliver kan sa kanon, paray. Anya nga dil-deliver mo? Cake pare. J.R. Aramidan ni bagat ko. Mayat madlaan. Mayat ang kahit ko lang ito tagpasada pare. Ay, wala. Kasi kati presidente ti asosasyon tayo. Nasaan ka nagpasada? Kasanon ti asosasyon tayo. Bayan pare. Takasaritak man ni bagat ko. Oy, Rene! Rene! Nay ko. Apa si patim ti pingping ko nga. Masaamon aday taari na kan asukar.
Kung naman lumaturog tan, bakit? Ay, maturog asasawom. Nagado ti order ko para inton bigat. Nagkadun niya naramid ta. Kurang, adanayon nga orders. Dagbay kat makaramas ni tibanog ko dyan. Anya aramas asasawom. Sige kaya nagtrabaho ka. Ay, awan pa'y umno nga inananda tao. Inlogan mo, ni tricycle mo, dagiti i-deliver mo? Wan, bakit? Anya lagi din. Ada nagnaga na dagijay ang mga numapagsisinnukat mo. Numalpasa ka makadeliver. Mapana ko nagpasada, bakit? Nagkunakan ka nga agpasada ka. Manon alawas sa anak ang nagpasada. Ag-meeting kami pa'y kadagitik kamimbrok. Ay, saan ka nga agpasada? Tulungan na klangan iti negosyo. Anya, awan mo titungtungan ta akas ta. Siyak ti masurot. Manulaang mati mabirbiro kami ti panagpasada ma. Bakit? Kat kasalungay nga rod ti kina-presidente. Amumat, anabayag kun nga arapaap nga agbali na president. Dito'y lang ang matungpal dahi tang arapaap ko. Mao din dahi itong i-deliver ako. Bet tinakasurat anagan. At the doorbell ticket da. Nene. Awan sapay mo ti tao. Sapay dakkel ito in order na akik. Hello? Ay, sus. Nagsiksen. Aw, nakasando ko naman ka naka-shorts. Nagkitingin ta shorts na. Hello ko na. Iso ka din dahi taji cake ko? Uwan. Si kagayam ti para deliver ni Olivia. Siyak ta asawa na. Kasta ka di? Ala, umunag ka Diyak namin mapagkatay ta cake, takaman manicure ko. Kas makita man. Ay, sus. Nagatidugkat na kita ko kon. Kan naglalabagatan. Kamit! Agtugaw ka Anya itayong tinagan mo? Rene, tinagan ko. Dandani ka nagnagan mo nila kay ko Asos, ayan nilakay mo. Ang mga numakita nak dito'y kadelikado. Relax! Agtugaw ka laang. Adda nila kay ko ijay abroad. Dinan sa kayat ti agawi dan. Ijay nan. Anya tinagan nilakay mo. Kanagnagan mo nga rod. Renante. Angam. Anya mo tay jay. Kwarta laang mo ti aday ti panunot na. Di na amomot nga dapag ka sa pulak. Kas kumaitian niya. Attention! Ayat! Apros! Diba? Un mata. Ramanan taman kit ni daytoy. Oh, cake. Amom ka di ti raman na daytoy. Saan? Saan mo ta kahit ngay paraman ni bakit ko nag-bake iti cake? Katramanan ta mabitla ang tabangalak iti platito. Na-deliver mo matla amin dagiti cake lakay. Katuan. Anya nga'y tinakuna dagiti customer ko. Anyay, kumati makunada. Ni Betty ay aywanak a customer ta naglaing nga agbayad. Saan anatawar? Bak nang ngamin ka. Aya. Abroad ti asawa na. Lakay, kita dyan send na abayad na. Abay, mano dyan insend na. Dinuble na mo ti bayad na. 1.5 ko ngam inaramid na mo at 3,000. Kita anay, Ni bakit man?
Ure mo malay, dagkat dito roba kung cellphone mo. Nakita ko. Imbag man ta nakapasir ka dito balay, pare. Nairanta danaskin nga bagaking nga, pare. Anya da ita, pare. Kumusta nga iti negosyo yung kanibagit mo? Isang samo ti pagbaknangan yun, pare. Saan ba't, pare? Ngayon, napagsasaritaan mi ti mga ibotos iti barong opisyal iti asosasyon tayo, pare. Kat, Sukatan dakon? kitsanda ka mo ito na makikita nga paspasada, pare. Kapilitan na sukatanda ka na. Ay, pare, sana. Umayak agpasada. Kitsanda kan samit na palubusan ni bagit mo. Kasaritak ni bakit ko, pare. Saan da kasukatan? Di mo ko naan nga agbig ka ita iti cake uray rabin, bakit? Kat, anya nga iti aramidon ta? Na, rinabihimot lang nga nakasta bakit? Awanan ti sa baling aramidon ta, no saan nga agbig. Agririkan? Ah? Ah? Diyak pa'y maramanan day takik nga ibibig ta. Nagngina, raman amki din? Nagaduan na ibig, awan pa'y naramanak uray maysa. Ay agmasa kaki din iti arena. Bakit? Mabalin na maturog tamot ko ma. Ay saan na mabalin? Tano ti orders? Inton bigat manan, delivery manan. Sino da kita nag-order? Ado, kita kaor-order ni Bet. Special cake, ti order na lakay. Aligo, nagsakitan ti takyag ko akamamasa iti arena. Napuyat ak lang arodan. Mapanak man agi-deliveran. Ne. Agrek-reklamo kan samot den lakay. Sino kumatisan nga reklamo iti kastoy? Awanan, sukatanda kon nga president. Kat bay ama, an-anwam ti posisyon mo na awan mo't kwartam. Bakit? Para man iti cake mo. Ay bayadam? Nakangingina? Kan nagrigat ti agaramid ang mamag. Diyak pa'y amo, no niya tiraman dagiti cake nga raramidan ta. Awan ti raman-raman. Bakit di ag-deliver? Yan lakit din. Amok latakat nga may kag-deliver. Isa pinadaanan ka. Wow, nakasiksiksi ka lang tabet. Sa bali man ang ti kolor na na ti kukok. Wan nga ron, ad si Mexica dita kukom. Agap apura ka di? Saan ba tunay? Kayat mo, ramanan taman na ti cake, oh. Nga in-order ko kinibakat mo. Wana! Nya! Ala, ramanan ta nga ron. Kasjay gayam tiraman tikik nga in-deliver ko kinibet ah. Anya, tiraman na. Sumamit nga umapgad. Apay, niramanam. Ha? Ay, kwa, jay, Apay, among tiraman na. Special cake tayo, ah. niramanak lang, jay icing na. Dinoble na matmanan, tibayad na iti-deliver mo a cake. Ay, kung mayat, nagragsakan. Yes! Oh! Ne. Apaya saan kang agkatawa ngay? Ada sumsumrok ti panunot ko kat. Anya dayta, damagam kiti ano, anya man ti order na a cake. Taaramidan ta dagos, bakit ako? Espesyal ka day? Agmasa ka din iti arena, bakit? Baka mo na. Oy, manang Olivia. Si Kamot Bet. Apa
Ay, insardang mo ka din ti agbake? Saan ba? Apay aya? Agordara ko mamanan. Ipa-deliver mo kinilakay mo Nungay sa bali ti mangi deliver. Saan ana imas ano sa bali ti mangi deliver? Anya? Agordarak. Special cake Tay ado ti icing na. Lakay, umay mo man ramanan na ito yung cake kar arabidak. Nasamit unay day ta. Apay, adi mo kahit aramanan. Diyan nga ron kaya tinasamit mo. Ita nga iparparaman ko kan ka. Saan mo kayat? Diyan man kidi order ni Betty ibekta bakit? Makadlawa kun kan ka rin Saan samutan saya at ti mapaspasama ka? Tila pang panunutam. Apay nga raw, adi mo kahit aramanan na ito yung bake ko cake. Umay mo ramanan ko naknay. Na, apay makaungat ka ngay. Jay cake ni Bet, kaya't mo aramanan. Idinto tatay ti cake ko, di mo kahit aramanan. Umay mo ramanan ko naknay. Umay kuramanan. Ngam kalpasan na. Mapanta maturugan. Katwa na. Awanan tagbik itarabi. Pare, ag-meeting tayon. Nay, kunak man no saan mo na masangot yung pasada, pare. Masangok itan pare. Apay, insardeng yo ka rin, tinegosyo ka ni bagat mo. Saan pare? Adan inala ni bakit ko para deliver na. Aya, asino nga yan? Jail lakay nga uncle na. Ay kahit payab ka nga ro din na iti meeting, tas ikamot ti presidente, pare. Hello? Hello, Manang Olivia. Na-deliver ka din, di order mo cake. Anya mo tan siya para deliver mo. Lakay lang aro din, bungal pay. Ni uncle ko, dayjay, apay aya. Apay, jisigod para deliver mo ngay. Lakay ko, dayjay, saan nga ag-deliver tagargaryam samat. Sumayat ka mat. Ni, saan mo't Manang Olivia? Anya ka laki din. Gaputawan nila kay mo, pag interesam nila kay ko, ay, ag-drive lang iti tricycle. Ramramanan mila ang jay cake nga aramidam. Ay, saan kanto pa'y ngayar aramidanan? Di mo ibagati kasta, tanarigat numawanan ka iti customer. Ay, uray, basta sa anak ang maagawan iti asawa. Niya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Day, narabyan ka matsi ka bakla. Ha? Ay, una na. Nag-overtime kami ang nagpuros iti bunga ti kamatis. Amula ni Uncle Pedro ibangkag na. Ay, nagsayatan ngay no kasta. Dakkel mo't at itangdan nyo kan kuana, tagub overtime kayo pa'y gayam. Manong ay titangdan nyo iti agmalam. Ha? Ay, kwa. Basit lang nana. 600 ti agmalam plus 150 abayat ti overtime mi. Tap namalpas lang ti panagpuros. Isa 750 amin Nay, dakkel mo't gayam. Basit lang nana. Umalay nga igatang iti abasto dagiti kakaanak ang agis eskwela. No, makitangdan ko mamot ti manugang ko. Ay, nasaya at kuma. Ha? Nagsadot to mo, ti salit nga asawa ti anak ko. At dalatan iya unag ti balayda nga agmalmalam. Anya? Ti amo na laang nga aramidan, kat agpadakkel iti mabagbagay. Hay, anya lakit din. Ay, sana all, nana, agpadakon.
Sa numit anay baga nagsadot ti manugang mo. Nagsadot mo ta talaga. Ay, apo, nagado ngamin ti mabalin nga armon ti anak ko ide. No, apay lang ngamin aday di aberta ti kayat na. Anya! Nagsadot kunak tumaut. Siyak pa yan ti masiksikuran na mangkit-kit akan kwa na nga dalatan iya unag ti balay da iti agmalmalam. Ay, salit! Mapalpalabas ko may titibinigat na mapanday tultulod ti apo ko medyo pagadalan. Wow, nagitultulod. Angam no, kalpasan na kumati pa nangitulod na. Mabalin mo't amapan makitang dan akas kini bakla. Sa dino ay at ipakitang tangdanan ni Baklayta. Kat no makitang tangdan nagpuros itimulan ni Pedro Akamatis ijibang kagda. Nagdakal titangdan na si ka. 750 iti agmalam ko naman. Nagdakil nga ron ta. Nagdakal kunak tumaut. Kaslakas to'y ni kadakal. Iso ano makitang dan kumamot ti manugang ko, ay nasaya at kuma. Ngam, kasta unay mo't asadot na. Ay, yan niya laki din. Ay na, uray si ka, imbaga na kan kati kasta, mare? Katwan. Nagsadot ka kano manuga. Ay, makapasan na ay. Ngam ala, wanan man. Nagsadot na nagsadot. Basta amok iti bagik, amino-minuto kat adamot ar-aramidak. Katwan. At papikto ka din iti daya abakat. Amumutin to ugali ni katugangam. Nagala sipod pa'y. Sa bagay matkit di ngam ala, bayan talatta. Tano dumakkel to dagiti anak mi, tay saanan ang masapul ng itultulod kan sukunan iti pagadalan. Makitang danak tumo, tapno awan makunkunana. Di ka latabaybay ang daya abakat. Naganglem to malatipay od na. Ay, una yan. Naimbag ko mga ron na ibaga namat. Nga isunti mangitulod ka dagiti anak mo iti pagadalan. Tapno makitang danak nga rod. Ngam saan mat? Awan mat. Adalang di ta igid amapan makichistismis. Ay, nagalas na talaga ti ugali ti katugangam. Katugangan apulos ajak arapapen. Never anya laki din. Amom lakay, nagalas a talaga ti ugali ti inam. Ha? Tapay manin ba kayo? Ay, agasam man tamapanakmat gayam ichistismis ka dagiti kaaruba nagsalutak ka no. Ay, apo aya. Anya? Inal daw arumrumuharak amang itulod kan mangsukon iti anak ta iti pagadalan. No maitulod ko ida, agawi daktap no aglaba, agdalos kan agluto iti pangaldawam. Sa ita, kasjepay lang, ti mapanay Anya lakit din na ni nanang. Baya, takasaritak tuman may papaniti dayta. Kasarita man, naimbag kumamat na agpresenta nga gitulod ka dagiti ubing, tapno makitang danak mat kuma, ngam saan mat. Napigsapay ti inam, ngam tila ang makichismis ti paglaingan na. Ha? Anya? Ay, pasensya ka noli, ngam talaga ang marurodak iti inam. Nalabas mat nanti mapanay bagbaga nagsadota, makapangariat ko naktumat. Nanang, apay mo takas jay ti mapanyo ibagbaga kadagiti karuba? Ha? Anyat ibagbagam nolay. Amin na mapanyo ibagbagay ti karuba ang nagsaduta asawak. Itandanon damot lang kenkwana. Aniya? Nanang, pangasiyo man. Sardengan nyo day tangar aramiden nyo. Saan mo't apod no day ta? Anya saan apod nung ibagbagam mat? Kita man dagiti kukumari ni Berta. Makitang tangdanda. Amuda at tulungan ti asawa da. Gam ti asawa ngay kuma. Anya? Adalatan ni Jebalayaw ng agmalmalam. Tila ang agpadakkel iti mabagbagi ti amo na nga aramidan. Ay, ani halaki din. Nanang? Syakti inam, iso arumbag lang nga syakti kanunungam. Saan kat ati asawa mapinidot mo lang ni tayong igit? Hay, salbag! Nakasarita ko ni Uncle Pedro, kumare. Kasta ka de. Kita niya nga iti kunanaking kamare. Ay, kat nagwan Ay no, nagsaya atin no kasta. Agkadwata nga rin ang makitang dan ken kwa na inton bigat.
Wala ko mare, umayak man mat. Kasanon nga dagiti anak yo. Apay, nagpresenta ka din ni Katuga nga, mamang itulod ka dakwada iti pagadalan. Ay, patsyamot na dya ko mare. Nilakay ko ti mangitulod kadakwada tawan trabaho na inton bigat. Ay, kulaklaki din no ni bakit minda ti mangitulod. Busy day dya mare. Busy amapan makichismismis karag iti pada na chismosa karoba. Bayamlatan mare. Tinapatag, amom iti bagim, asaan apod no, ti mapan na ibagbaga, nagsadot ka. Anyalaki din. Ay, dadaol samot ang ti panunot ti inam noli. Ay, diyak mawatan ni nanang. Uray kasano ti pan nakisarita ken kuana. Kat kasla saan na mauawatan ti maibagbaga. Kat, adakan ka day ta, ano kanunungam ti inam? Sa bagay, pudno mo timbaganakan ka. Iso ti inam. Iso arumbang lang nga iso ti kanunungam. Anya, Uray sana na saya ti aramidin na kanunungam lata. Salit kay di. bakit saan mo takas ta? Anya, saan? Wan gayam. Awan trabaho inton bigan. Iso asi kapay lang ti mangitulod kan mangsukon iti anak ta di pagadalan. Ha? Tainak man mat makitangdan. Bakit? Pudno ti bagbaga. Nakasarita ko ni bakla. Kastamutin ni Uncle Pedro. Inak mo't makitangdan tap na awan masasaw ti salit nga inam. Ay na! Makapangariat mat ka! Nay. Apay nga si kamot ang tinangso kon kadagiti ubeng. Apay ti asawam. Napan nakitang nanang. Anya? Wala nang. Napan nakitang na nagpuros iti kamati si Jan Uncle Pedro. Apaw! Talaga na paano nakitang daan. Siguro, tapno damot pagpariband na, akas kadagiti kukumari na. Nanang, Amok, ti ugali ti asawam no ulay. Adap apal na. Isu nga uray nagdagang ti panawan. Napanmot ko no, nakitang daan kun date. ay, Nakitang dan nga. Oho! Tapno lang ada pagpapintas na. Salbag! Emang, saan ka talaga mawatan? Ha! Idi saan pa makitang tangdan ti manugang mo? At da maibagbagam ken kwa na. Sa ita na pa rin nakitangdan. At dalta makungkulam. Katpudno mo saan aya? Hindi. Kon kundit lang nga makitangdan na tapno ada pagpapintas na. Nakitak nga men, hindi na minsan anak kapariband ni Luisa kat. Sigurado nga umapal, tinagsadot ang manugang ko. Iso anapan mo dun ka no? Nakitangdan, Hey, diyak kamuking ka nga bakit? Nagdaga ang ti panawon ita, gam na anusan na, at talaga, tapno lang ada igatang na iti pagpapintas na, aniya lakit din. Ay no, po ayo! agong ungot ka manan bakit? Wanan ba ina talaga ti inam nuli? Anya, taapay manan ni nanang. Idi sa anak ang makitangtangdan, napanaynis istorya kadagiti kaaruba nagsadutak. Sa ita, anapanak nakitangdan, at dalat na masasauna. Anya nga tayo ti kayat na! Ay, bayam latta ka din ni nanang bakit? Aw-awaten ta ka dilat, santa bakitin. Makaw ahwatak matkat. Ngam nalabasan ti inam. Pasig mo na nakaibabay naktiraramidan na. Nguray saan matapod no, dagiti mapan na chismis. Bayam ta ka saritak to. Ay saanan? Uray saan mo nakasalita? Suntumot lang awan pagbaliwan na. Anya, Agawit kami langan ni Jaili, alaak dagiti anak ta. Agdanda kayo nga gina. Kanunungam ti inam nga awan sarsadbi na. Salbag ti amin na salbag. Ay, pangasim kumari. Sanlak nga angawon akasta. Ay, saan ka agang angong kumari? Pudno ti bagbagak. Apag isungag bakasyon na nagiti ubing. Isung agawid kami langan ni Jaili. Ay, unay kat ngaminan, ay da di akatugangan. Nagalas na talaga ti ugali na, pati rupa. Agasam man mat?
Idi sana ka makitang tangdan, ada masasauna. Sa itari muwarak mo't anak kitangdan, adalat ta! Ay, hindi ka pala dinurab tagnaka. Salbag ki di dayjay. Nauma ako na talaga, kumari. Diyak kumakay ti agawid ijay iliming, no kastoy matlang nga kanayon. Ay na, saklatan ti umadayo. Makapasin na ay kamot, Berta. Makapa-stress tungmot namin ti katugak. Isudalatan nga ginati agdan na tagkinkinawatan damat. Isulatan ati mga sikaso iti anak na. Anyan lakit di. Anya, ay nagawid ang ni Berta iya ilida. Kat, intugot na dagiti ubeng. Wana nang. No saan ko mga minakastater aramidan nyo kenkwana. Saan na kumaan na panunot ti kasjay? Anya, Nuan niya launay ngamin ti mapanyo itis-chismis iti karoba. kwa. Anya nga ita. Napunwan lang arot ti pakat ko. Nagawid lang arudan. Ay po. Dahit ako matibaliwan yung aramid nanang. Bakit kayon? Ngum kastabay laang ti pakumikuman nyo. Ti agchismis iti tao. Ti dakas na. Ti manugang yu pa mismo. Kwa. Anya, pakaragsakan nyo kadi apimanaw dagiti agiinak. Saan ba't akasta, anak ko? Anya nga ro dita. Mala, di ka madanagan. Agsublidan to ka din uli. Dalag mon, aya. Dita, pimanawan ti manugang mo kinapukom, gapoy taramid mo pakpakitan. Si kakit di mat. He, no saan kumagapoy taramid mo? Saan kumamapasamak na ita? Day tangiwat munto mga ti problema, lalaki din. Agsublidan to ka day, imposible mo't ano, jay dalatan, kon na lang mo't day, Ay, kit numapasamak na ita kagsublidan tao. Pang-aasim ko matasarding ang ngami, ti panagchismis mo iti manugang mo. Katuanan, anyangay nga raw. Nagsingpit ti manugang mo. Mapan mo ibagbag iti tattawa, nagsadot. Hindi nga ita, saan lang aro na nakaano sain? Ala, Uston, agsublidan taw kunak mananay. Bakbakitan ka, kasalasan na makamaamiris. Ay na, makabanog laki din ay ati aglaba iti kawas maunulay. Ha? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangaldawam ata, naglabaak mga raw. Anya ita, mariknayo ang makabanog tar aramidin ni Berta idadapay lang ditoy. Ha, Nanang, no saan ko mangamin agapu itaramid yo? Saan ko maamapasamak ti kastoy? mala, hustaw na nakaw. Pasensya kay kuman. Amok mo't abidot ko ti amin. Kasaritam ti asawa, tagsubli na dito yan. Taiso ti mga sikasukon ka, ay jak magayam ka ba ilan? Anya? Ibagam kan ko na saanan ang maulit pa iti inararamid ko ide. Promise! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.